National Circles Council. Now the circle for you now, Omakasa Mafone or Penny Osiawusu or Wahomane. So you didn't know come. I just say my high. Benjamin, Bibiaba Quadia. Yamia do me better than I'm some somewhere. Yanko pardon, me assure say, League Gideon Asante Kotoko for you. Oh, that be minia, in ye. Oh, that's any challenger, no challenger. Oh, so like challenges no and systems in place no and yes so cordia enti nyamene ya bon paye se obehwehwan fidie bia omosunsun biara na ya de dwumadie no baba wie ansa na ebetumi aka bibi atisa systems in place no ebi de den oh minia enoma ekoso am se wo hu bi bebre ebeto da na even korokobo match kra edum pampanso bi officiating official clear connect grab akra na so ogia e korokonti e din so obaji because ogi wi a no wan hwe yi a obawie ne na adwuma ne na ade nyina abo no ni nyina ya nhihye ya minia na ekuti atim no pa agie wo hwe referee oba handle last Sunday no otimi nya kokodro e di mra na ya adwuma so dase eno che ne yenim de eno no ya de ni nyina kan eno ma no bebre be hu hia se twakunkun kra ne se ma yensa ye bebre o ya tamfo nti agya o magu achi aye kokko ni mu se nyame be bie kwan amaye na dwumadie no akoyie amasante koroko enkra yensa kan se wa hu ade bi na obo anyo so kra ne nyina ne se eye WhatsApp group bi are from Great Phobia fans omo nko twetwe bi o makodi a wa chance opo wo hu producer say obonyo so kra ma de wi a obuosie fu no eye de ade a Romani amame na wase wakonya na menchia woni wapamfo mudi makasi ene etiefo ne echitafo a omo yakonya eti ahyefa mo kuma se ne important awie minia obi abese 21st century ye kokoye nimu a sabi obi adwen and for the first time maybe sika sabi mumfa ncheme na emse edru bi a o se uja sabi to ho na wo kanokre ma obi suanyansa efrim empempenso ye dro ni bie aba nipa edin ekonkan ye da so apply to baye tantan no a obi ye ade ni ne bi ye ade na officer ye fe obe president on dream president ko so kana no tum no na enoma tantan no mo edwene wo ho se ni nyina ne se ye hwe se de Frank Etuba wo su boboru ekwa wa bon 19 goals enunti no so man transnia amfadwene boni bi won ho a obetuna baba iko ana obetra Ismail Ado ni 22 goals or share some years back basa ADM program ana se o man be mu na obi ye record bi tu ha yen try se intima for no ebe break agide se bia be ye ne fie ma na dwene wuo na omunnim nyansa na omudi se adwuma no se omubuta ne se omufa kwa bia so dodi ka busa ne se enti emfega adwumadi a wodie edie ena omo no ha se chitafo no betumi aye abre na se na obi se second person se yen kaso no ana yen fa no ko Tukpe na minu se Tukpe o yeti di bi ko okun obi within 2 hours ni yin afiri ase na mini asam ye de besi ha yen pese abeka ho bibia me kasai council ni hia nwumre yen team of lawyers nipa menya omo number sinya me ni bia kasa obi kra de ne second number sabi jiminti o de ne second number afra me no kasa ma tracking location baby o nyina yen no mo kasa na se eye traitor which is against the laws of the land there. Edomba famra kwanso. Etimi ni empese abeka ho asem bia bio. Na mom ye beka echitafo ni nyina se epa omo kobo ani se omunya Frank nukra bi omboku na firi ase a ye beka see the laws of the land. Na se mama kwan ya sa nipa ni me nu no ye nya omo no aba ko ne dinde what do call this what's the name Kofi Asare Bed and the diva kunsu ni Collins. And the other one Andy ayehu baby o ye dwuma obi ani di sha no kwa sorry Pentecost International Worship Center wenum nyina na sa adwinboni wo mu na da so tia so dem Ghana ha minya na ni kwansi eja etimi ni amasra mu bebe sebe anamo ye tu afasa isu hu ntino kamuma ye fa program no ensi ha ni test the law of the land enti se e consist obi etimi transborn nyonko ho po so nya no obekunu because he's aspiring to be a goalkeeper in the Ghanaian league
yɛn fam na no enye adwuma na sa ja say we dey baka say eye WhatsApp nkomo na eko bi die we dey say nhya nya ade bi o so woni bi o ho sa minia WhatsApp is a commenter ada se nipa ne no akọ akasa anane intentions anything no contact na me no ka say ya due diligence within that short time no attract omu nyina omu pictures na da nyina ya recover ni nyina say ya bechi wom ni e de mra ayadwuma se oman mu atia ye ntrete obi si enyini firi ho no ya chiwade kra se be firi wa no beba se oba twere no oba bi ade possible ni be transo enye just some of these WhatsApp comments ene de chichi ni pan bia ye do mu face the law no etiam na ho omo do ma ya TSS omu nya ye player no a omu bekunu omu be yina firi ho ekwan bi oba so ntemra edo omu gina mra no a na kwan ya omo plan so omu be yina firi ho no eye that great phobia fans no eso omu administrated every pam omu nyina bebam na be so omu producer ni pan do omu ba so omu dwane kra emra be yadwuma etimi ne mesra mu ye mfansia because ye ne lawyers kasa on so ye ntwen na yenchia ho ansa na mo mani dia me wo ma ahyefam ene na tiefo ne mo adwumayefo no ti na ese ye ne mo kasa timi ne yeda mase mo ma mo se mo mfa nkyem bebre ne mfansia na de ka kire ese ye na ye disua de ma enembre mu a ye sua nyansa nkola nketo kra ye do mo ko school so mo ko sua nyansa no na ese ye hasam panifo no mo anyine no omri nyansa sam eye no ma bibi papa from anoba na mo nya de a edo haw ede entokwa edo owuo ene no Frank why then all because Kotoko engage no wo bobo wo shego eduma Kotoko etian kunu free wiase masa yenya ne sa etimesre mu bebre mu fa ncheme kasama for the man Kumasi Asante Kotoko National Circles Council ero se usu said ya waka no wonso ene dia wo dia ma yentini so ye de say ene dia e de ma ye de wase say out of your time schedule no wanya wa panic akama ya na edi nkomo Musa Nsuko council meeting agenda na be ye sa ade ntino asofam ne ye tie for ye say da se ba Minia, Damas, Yamin, come on. Amen.